kita. Halo Timpal, kembali lagi bersama Geo kita di channel yang ambiar, yang kabar kujeng. Ya, seperti yang saya bilang kemarin waktu upload ogo-ogo banyak tensiat, sebenarnya dari tensiat itu saya langsung ke Banjargemah, cuman nggak waktunya habis buat ngedit karena ada pekerjaan lain, maaf ya. Jadi sekarang ini videonya udah jadi. Tapi gini, sebelumnya aku tuh salut loh sama bukan di sana aja yang fenomenal aja, yang semua yang aku liput itu ternyata pemuda-pemuda tuh semuanya kreatif ya, udah bagus-bagus ogo-ogonya. Modus. Walaupun belum jadi, sudah kelihatan bagus. Modus. Memang ya, saat kita masih muda gitu ya, kalau ingin merubah dunia itu memang harus dilakukan saat kita masih muda. Sebab jika kita sudah tua nanti, jangankan merubah dunia, merubah channel TV aja susah. Malah nggak jelas. Baca. Gini dah, susah kalau milih tema channel ambiar, jadi beneran ambiar nih otaknya. Atau diganti aja ya jadi channel terapih di seluruh galaksi gitu ya. Mempersatu bangsa, mempersatu lalang, apa jangkrik gitu. Iya, malah nggak jelas. Once you could do so, you want him to. Sudahlah, kita tonton videonya aja ya. Tapi sebelum lanjut, nggak ada ruginya kalau kalian tekan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, check this out. Is that light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap, and I'm hating the slack. Couple mans run around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back. Is that light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap, and I'm hating the slack. Couple mans run around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back. You must have the bass when it go.
on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man stand around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Is that light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man stand around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Jadi yang itu videonya bagaimana? Kalau jelek silakan di sini ya. Kalau bagus ya di like ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen juga. See you next video. Dadah.